الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم المسلمين من الفائزين، آمين يا رب العالمين. فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كلمتي مع حضراتكم إن شاء الله سوف يدور حول الكلمة المذمومة. الكلمة المذمومة. فائروني بالقلوب والأسماء، أسأله جل في علا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓaawo yettude o allah bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata wi'eteeɗo allah, heeferɓe ɓen e heeferɓe muɗum ko ɓe yeddi allah kon fof, gooto suusaari heɓugol ɓiɗɗa inna mo innimo allah, bimana allah ɗum ɗon ko kanko petto woni ko sifori ɗum. ko ɗo woni bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata, tawata o hato jina hay e gooto, ala hay e gooto kadi mo hato jina e makko. ko ɗo wiyete allah, tawata o okkortama fi a ɗoftike mo tun, hay si a yeddimo kadi o okkorte. a torotomo e hoore hiɗa yeddudemo o okkorama, o tertoma kadi e hoore ko wonɗamo e yeddude kon. sa yettimo kadi o ɓeydanama, o wondiri kadi so yettilan tumi ɓeydanayi on. ko ɗo wiyete allah. ɓawo ɗum no juulen e ɓurnaɗo tagefo sallllahu alayhi wa sallam, o wiyeteɗo muhammad bun abdullah. oɗo allah tagi ko tagi kon fof tawi ko oɗo ɓurani allah, ko oɗo ɓuri moƴƴude. goto heɓoyta aljanna mo iwtirari ɓaawo oɗo. allah suɓi en noon waɗi en e mofte oɗo, o duli oɗo kadi e meɗen. yo allah waɗu en jeyaɓe e mofte makko ka konngol e ka kuugal. ɓaawo ɗum ɗon duwaneɗen ɓeygure makko e sahabaɓe makko ɓen fof, ɓe guluuje 190 e ko fawi, ɓe hajjidunoɓe e makko. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ashaabi kannujum, wondiɓe amɓe sahabaɓe amɓe hiɓe wayi wakkoode, bi ayihi muktadaytum ihtadaytum. goto kala e maɓɓe mo ñentinɗon haray on feewi. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki fa alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rashidin al mahdi. feƴƴi min muhammadu mi maayi, acci kon ɓaawo an e sunna ɓen sahabaɓe lontiɓe lan. hiɗen duwano ɓeɗo juula e ɓeɗo, ƴettunoɓe jawle muɗum e wonkiji muɗum, yarli ɓey ngureji muɗum, yehi waɗi jihadi fi sabilillah, ɓe yarniri ka diina ɗo haa ka hewti en ɗo hannde. yo allah ɓeydan ɓe jamɓe kisiye. ɓaawo ɗum ɗo duwanoɗen mawɓe meɗen wuuruɓe e faatiɓe, en toro allah faatiɓe yo allah taw harayɓe ka aljanna. luttuɓe e hoore gurdamɓe yo allah ɓoynidu en e maɓɓe haa wawa so tawi luttay. mi toro allah subahana taala min wonɗo e wolde on, yo allah hawrindilan e deftere makko nden e sunna nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam. on henon heeɗiɓe yewtere nden e heɗitoytoɓe yewtere, yo allah waɗu on ɓen heɗitotoɓe yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude e yewtere non ko ɓe naftora. innahu waliyu zalika walqadiru aleyh. musidɓe julɓe tedduɓe,
yewtere anden hinde yiilo e konngol ko wiyete konngol ŋiñangol ngol ka nder l'islam konngol bongol ngol hanaka wowlede ko ɗon yewtere ande woni ko yiiloto mi toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en nani jaɓi fa ya hababa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rawa al-imam al-bukhari an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات إن الأبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وكذلك أيضا وإن الأبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا أو كما قال عليه السلام بالكلمة الواحدة الله سبحانه وتعالى يرفع لك بها درجات والدرجة الواحدة كما بين السماء والأرض وكذلك أيضا بالكلمة الواحدة في فيسبوك أو غيرها يحوي بها صاحبها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب والعياذ بالله مصيبة جلبة تدبة نلا صلى الله عليه وسلم إماكي حديث مفلني نون إمام البخاري إمورد أبا هريرة رضي الله عنه بماكي وتبتي دي إن الأبد نجيادو نونتو دوهيدو ما سديدو harako helli faado la yatakallamu bil kalima himo wowla konngol gotol pet na de didi harako konngol gotol pet kono harangol konngol long ko min ridwanillah ko immorde yarluye Allah hala Allah no yidi konngol ngol himo yarlingol himo ngol wela Allah hara aw wonɗo e wowlude on la yulqi laha balan wo haranga wattana hakkile maggol hira wowla tum kono a wattana hakkile maggol kono ngol wowluɗangol Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi ngol wo yarfa'uhu llahu biha darajat Allah ɓantirama sabu ngal ɗon darjaji darja goto noon no fota hakkunde leydi ndin e kammugo subhanallah sabu konngol gotol bil aks wa kazalika aidan inna al abda la yatakallamu bil kalima neɗɗon kan noon himo wowla konngol gotol hara konngol ngol ko min sahatillah ko immorde ko tikkinta Allah hara anga wattana hakkil hara wattana hakki inna a campay woni a fijay woni ko awmodirgol ko sama kala a wattana hakkille maggol la yulqi laha balan hara nga wattana hakkil a wowlay tu woni ko campi nelaɗo sallallah alih w sallam yahwi biha fi nari jahannam ngollol ngol wona sabu ko tippinoyma nder yiite jahannama ɓuri hakkunde fuɗirde e mutirde ngol tippinoyama nder yiite jahannama ko ɓuri ka yarete embere duuɓi 70 hara ko lakara sabu konngol gotol a wawi wolde ɗo e hoore goɗɗo hara a anda a wowlira sama kala bonnugol inde ma aybingol ma sabotugol ma eɓɓugol fi tippingol fi makko hara anga wattana hakkille sikka ko sama kala ni tum e nder campi ni tum ma e téléphone ni tum ma e facebook ni tum waɗa ngol konngol ɗon ngol konngol gotol ngol wawa wonde sabu ko naadoy ma yiite jahannama tippoyoɗa e nder yiite ngen embere ka yarete duuɓi 70 lakara kaarijo ko ni wayi a anda on hara ko sabu ɗum ɗon tum hara ko hoolinoɗo mo wowlira ɗum ɗon fi tippingol valeur makko on yeeso on neɗɗo ɗon haray a wowli konngol immorde tikkere Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni jeddi bani adama a jarani llahu wa iyakum ya ibadallah fa ayuha al ahibba ihfazu lisanakum fa inna min akthari ma yudkhilu nnasu nnar alfamu walfarj يقول عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة ko ɓurata naadoyde yimɓe ɓen fof yiite jahannama ɓayne laaɗo sallah alih sallam ɓe landama ɓe maaki ko piiji ɗiɗi wo haray ko hunduko ko woni hakkunde lagambe ɗen ɗiɗi bala kenkenje ɗen ɗiɗi ko ɗengal ngal woni ko faanda ɗon wa ma bayna fakhzayhi e ko woni hakkunde buse makko ɗen kon ɗiɗi ko faanda ɗon kadi ko awra on tigi on ko ɗiɗo ɓurata meƴƴoyde goɗɗo e nder yiite jahannam imma ronka wawgol jogitagol ɗengal ma ngal ma ɗum ronka wawgol jogitade awra ma on
ko ɗiɗo naadoyta yimɓe ɓen nelaaɗo sa sallam maaki kala non ƴettuɗo garanti o renay ɗiɗo ɗiɗi nelaaɗo ƴettanimo garanti kamɓe kadi o naatoyay aljanna fa ayyuha sada man taraka alkalama fi lharami dakhala aljanna subhanallah man taraka alkalama fi lharami dakhala aljanna rawa الطبراني بسند حسن عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا معي هذا الحديث طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته طوبى بمعنى اسم من أسماء الجنة وقيل طوبى شجرة في الجنة المهم قال عليه الصلاة طوبى لمن ملك لسانه بمعنى أمسكه عن الكلام الحرام ووسعه بيته وبكى على خطيئته قبل أن أتكلم على أخي أيوبة أبكي على خطيئتي وذنوبي وأيوبي مسيب جلب تدب woɗɗitagol wowlugol konguɗi ko harmi no tawayi ko okkata goɗɗo aljanna nelaɗo sallallah alih wa sallam ɓe maaki wo tuuba aljanna woode ni woɓɓe ini tuuba on ko inde leggal wongal ka nder aljanna woɓɓe ini tuuba on ko aljanna tigi jeyaɗo e inde aljannaji ɗi wo ɗum ɗo no woode ni hombo liman malaka lisana kala on wawɗo jogitade ɗengal mungal har o wowlata sina ko Allah yiɗi yarli ɗiɗi wa wasi'ahu baytu suudu makko ndu yonimo hara na iwgol ɗo ƴawra jolda e waddinirgol eggingol konguɗi ƴetta e juuɗe oɗo naɓa e oɗo ƴettira ɗon kadi artira ɗo yaqulul arab man namma laka namma alayka kala arɗo fenanma o fenoyay kadi e hoorema man namma laka namma alayka kala arɗo yeetima kaari wi'ima ɗum ɗo o yeetitoy to goɗɗo kadi goɗɗo goo kadi wi'ima ɗum ɗo an kadi a wi'i ɗum ɗo goɗɗo kala neɗɗo arayɗo yottinanama ko goɗɗo wi'uma fellitu pellet o yottinoyay on kadi an kadi ko wi'uɗa on haysa a wi'ari oɗo qala alayhi salatu wassalam la yadkhulu ljannata nammam ɓurnaɗon ɓe maaki kala neɗɗo waddinirayɗo yimɓe ɓen on non o mara aljanna hay urgol aljanna haray noon hiɗa andi sa ƴettiɗo e yewtere ɗo pellet sa yeetiki oɗa adda e probléme tewoɗa pas wowla fi yo addu probléme ma yo fiddu addu hutare ma yo fi yo addu sikkitare ma yo addu ngaygu e konnago hakkudeji maɓɓe a tawama ɓen innaɓe natata aljanna sa maydi e muɗum a tubari qala alayhi salatu wassalam wa baka ala khatiyati wo honɗum kadi suudu ma ndo yonama tati joɗoɗa e wullugol e hoore bakkatuji ko waɗɗa hara ma pinarima fi bakkatuji goɗɗo ko waɗi kaari hino boni kaari moƴƴa kaari ko ɗum noon to wolta an a yiyay lojol wongol e yiitere musidɗo ma kono a yiyata bantanki bakkatu wonki kin e hoore ma neɗɗo ko yiyata kon fof ko ayibeji ɗimmojo makko ko yiyata ko fof ko bakkatuji ɗimmoji makko ko yiyata fof ko ellaji ɗimmojo makko o yiyata bakkatuji ko wone wadde o yiyata ellaji makko o yiyata ayibeji makko ko kanko tun himo dow luttuɓen fof hara hino ley ko hoɗo inna heɓoyta aljanna wona fere hay ɓurgol aljanna o joni noon neɗɗo faraɗo heɓoygol aljanna yo jogito ɗengal makko ngal go'o ɗiɗi yo heƴu ka makko ta yaltine ɗon si wona hara ko fi Allah jokkere en ɗamma juuloygol tati wullu mapoda e bakkatuji ma wata mapode e bakkatuji goɗɗo qala subhanahu wa qawlin illa ladayhi raqibun atid hay konngol gotol yaltata e hunduko bani adama sina malaikaɓe ɗiɗo hino ɗon winday ɓe ngol konngol imma ɓe windi ko moƴƴi ma ɓe windi ko boni si tawi no ñallal gotal pet konngol gotol pet no waw nafari ko waɗɗa umra nafari ko ittuɗa sadaka nafari ko nafuɗa jemma nafari fi honɗum ko ɓeɗo henditoy ɗo ɗum ɗo fof ayyey ɗo goɗɗo sikka himo añimo anda ko on ɓurma yiɗude ko ɓurma yiɗude kon foppo si hiɗa andi ko gañoma ñoyɗo ma ñande be ñande on ko an wone gollande koɗo anda o sikkay o bonnete woni anda o moƴƴinante woni imamu shafai rahimahullah ɓe maki wo sa ari a tawi goɗɗo himo ño'udema
ko ya suuɗo hara o andari yahaaka makiti soodo ya kompule ɗo e seerude on adda holtinamo fiyon no o koye gollangol ma woni hiɗa waali ɗani himo gollandema himo ñamude tewu ma ngu hiɗa ɗani to himo gollandema fa ayyuha al ahibba as'alu llaha subhanahu wa ta'ala an yu'inana an nala an nahfaza alsinatana den toro wajatake ha on tigi wulla wajatake ha on tigi hula fi mayde wowlatake ha on tigi mapo fi zina wowlatake ha on tigi mapo fi riba wowlatake ha on tigi mapo fi ñoore wowlatake ha on tigi mapo hay e hunde e bakkato ala ko wowlete ha on tigi ɓerɗe maɓɓe sabu honnon sabu konko ɓe faggiti rawat tirmisiyu bi sanadin hasani an ibnu umar radiyallahu anhu qala qala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam la tuksiru alkalama bi gayri zikrillah la tuksir alkalama limaza ya rasul allah fa inna kasrata alkalami bi gayri zikrillah qaswatun lilqalb qaswatun lilqalb yatakallam balabala bila faida wa bila zikrillah fahiya min alawati qasawati alqalb wa in wowlugol haala ɗuɗɗina wowlugol ko alda e jantagol inde allah si tawina e wo jantagol inde allah fanɗin haala ma kan sina noon an kala ka fotta foppu jentantoma moƴƴanama ɓeyni wo fi honnum wo ɗuɗɗingol wowlugol ko alda e jantagol inde allah wo ko yornayi ɗum ɓernde yaha ha ɓernde ma nde yora hande kadi si wajama hulata a jangata qur'an ha hula honnu ɓernde nde yorino ko ɓe allah ni kalla barrana korni ala qulubin e dow ɓerɗe maɓɓe ma kanu sabu konko ɓe latino yeksibuna hiɓe faggito wowlugol tun ñallal ngal kala ka tumba hiɗa jogui information ji ɗi feƴƴinta ɓuuri jama on fof kala faalaɗo info ko an arata humpitora moɗon ko jomirawo ɓernde yorude ɓurayɗo woɗɗitoyade allah on ko on jogiiɗo ɓernde yorude yorino hande kadi ko ɓeyni kalla barrana ala qulubihim yo toro allah subhanahu wa ta'ala yo allah on dandu en aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wa kafa alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'ma ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحبة فما سميتم إن شاء الله فز ألسنتنا وأن لا نتكلم إلا برضوان الله سبحانه وتعالى لماذا أيها الأحبة فإذا كان الكلمة الواحدة يحوي بصاحبها أبعد ما بين المشرق والمغرب فما بالك إذا تكلمت في اليوم 3 مثلها أو 4 أو 5 وخاصة ما يتعلق بالريزو سوسيو فيسبوك وما أشبه ذلك فعلينا أن نحفظ ألسنتنا ولا ننسى أننا مهما طال الأمر لا بد من دخول القبر ومهما طال الليل لا بد من طلوع الفجر مسيب جلب تدبه كدار نقول haray koye watta hakkile ɗi makuji nelaɗo ɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe rentini en ko wowlugol ko tawata a joganaki dalil wowlugol e hoore goɗɗo ko tawata a tippa e dalil hay si a tippi e dalil wowlugol e hoore goɗɗo ko mettatamo e ɓaawo makko ko ñoore bakkatu ñoore noon hino hulɓini ka allah ɓuri bakkatu jeeno fi on ɗum jeeno no weli tumude par rapport e ñoore sa innama ɗo kala mo ñowɗa ya yaw jottoyoɗa kadi ka ñowɗonɗamo ɗon ka fillitoɗa fennita ɗum ɗon mamo be inna a wolino hoore mum makko ɗum ɗo yo accane ɗum hino satti jon noon si innama non ñoore haray hino yawita si innama jeeno ɗum hino mawnina awa bakkato ñoore no hulɓini ka allah ɓuri bakkato jeeno haray wattane hakkil musidɓe julɓe tedduɓe wata yeebu golle maɗen hiɗa juuluɗe ɗa jangude ɗa horude ɗa jakkude ɗa wajade ɗa hajjoyde ɗa wadde umra ɗa juulde jemma ɗi moƴƴereji ɗo fop hiɗa waɗude hara ko gañoma mo sikkata ko gañoma hara woni e hendade ɗiɗo haray neɗɗo sino faala tawoygo goɗɗo yewmal qiyama yo reenu ɗengal makko ngal ɓay ko ɗengal ngal e awra on ɓurata naɗoygol goɗɗo yiite jahannam mino toro allah subhanahu wa taala yo allah on dandu en ɗi boneji ɗo okkan jannatul firdawsi laala mi toriki allah kala nawnuɗo ma nawniraɗo yo allah on dikkimo jogiiɓe andeji ɓe yo allah on ittanɓe
sukaɓe meɗen wonɓe hoore laawi yo allah on lumbinɓe sukaɓe meɗen wonɓe nder leydi ndin fof kala ka ɓe woniri ɓe jogaki kaydiɓe jiiɓe yo allah okkorɓe kaydiji niniraɓe meɗen nawnuɓen fof yo allah on sellimɓe ɓittiɓen fof ka wonkiji muɗum e ka dewle muɗum e ka galleji muɗum yo allah on hoynamɓe fayɓe fewuɓe ɓen fof yo allah on tabintinɓe ɓoyliɓen fof ko allah woni fewnowo yo allah on fewnanɓe yo allah waɗan e leydi meɗen laginini hala ko dogantendi na dogetendi yo allah okkore lamɓe fewuɓe nunɗuɓe huuloɓe allah yo allah waɗu en laamateri fewni nunɗundi hulori allah ya rabbal alamin yo allah wurno en haka gurdam moƴƴani en yo allah ƴetti ñande tawata ko lakara woni ko moƴƴani en allahumma la tufarrigue hadha al jammi illa bi zambi maghfour wa sa'yin mashkour wa amali mutagabbali mabrur allahumma ij'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma allahumma la taj'al fina wala ma'na wala min baynina shaqiyya wala matruda wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء آفية برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة